bimeze bite? Nk'ibisanzwe uyu munsi reka twemereze tunanonosora inkuru yacu imaze iminsi iri guca ibintu, tubinonosore tumenye ngo byitwaye gute. Murabona ko bicaye Gashirofu bamaze iminsi bari kuvuga yuko ko kano ka video ni filime barimo bashutinga. Urabona yuko ari kumwe n'uwita Puspa, izina rya Puspa amazina ya nyakuri ari RG, hano ari kumwe n'uwo bita Tiger Shroff, barimo bashutinga kuri siko. Baza guhura n'akabazo yuko bita Tiger Shroff agiye gushutinga arakora impanuka, noneho uwo bita Cameraman wo aza gupostinga ibyo bintu ku rubuga rwa TikTok ndetse na YouTube. Ibyo bintu iza gusakara mu gihugu ndetse no ku yose, ndetse n'andi tundi video bagenda twaploadinga kuri Munga. Nizere ko benshi bacawudinze, ariko ikintu nabyo iyo nkuru sinisho bita Shroff ni muzima aka kanya. Ni filime bwo gutura bariza Sokari Pusha gatatu ari kumwe na Aruni. Nyaboneka ibintu bigenza nta gucika.